Arambai News Guwahati da Manipuri Pau tabiriba singbu ihan hanba maktada Jingangbam Sujitarani na khurumjari hauzik ngasi samlapa mariba pau sing lobirase ngasi Assam Manipuri Sahitya Parisat na Parisat asigi President Dr. Karam Ibunghanna leikidabagi awaba phongdokpagi mifam ama naungna khallaba President Ngangom Joy Kumar Singh na mifam apu oiduna Parisat Bhavan Silcharda Parisat ki phiral tangkhai chingthaduna pangthokre Mifam asida K. Sopan Singh, Brajavasi Singh, M. Nandakumar Singh, Dr. T.H. Paulin, K.H. Amol Singh, Dr. H. Rajmani Amadi, R.K. Gopal Snana Chingbana, Dr. Ibunghanna Manipuri Kunaida Tamlamba Khudol Kaya Palladuna Wangangki. Loinana, Haukiba October gi Tang Kunda Laikitraba, Guwahati gi Retired Colonel K. Kunjababuna Laikidababusu, Parishadasina, Awaba Fongdoki. Mifamda Ozani asigi thawai mirena ingna chikna mapugi nakta leirunaba minute ani tumina leiduna awaba phongdoki Assam Manipuri Sahitya Parisat ki President Dr. Karam Ibunghanna leikidabada Parisat Lakhipur amadi masigi masasing loinana Manipuri Short Story Society Naharol Khorirol Silup na chingba lupsingna punna awaba phongdokpagi mifam ama Khorirol Sanglen Lakhipur Kasarda pangthokre Ingudam Binod Yumnam Nodia Chan Amadi Moirangthim Gauramani Presidium Member Oiduna Phamkiba Mifam Asida Karam Ibunghangi Punsi Amadi Mahaka Loinaramba Mikup Kayagi Maramda Longzam Gopendro Thokchom Nalini Thokchom Biswanath Ingudam Nilbir T Rabindra Amadi Presidium Member Singna Wangangki Loinana Karam Ibunghanna leikidabada Mutua Museum Imphal Director Mutua Bahadur Nasu Awawa Phongdoraki Hairi Nakalamaromda Parisat Kamrup District Committee Nasu President Dr. Karam Ibunghanna leikidabagi awaba phongdokpagi mifam ama Parisat Kamrup District ki Vice President Oriba Kaisam Hemchandrana mifam mapu oiduna Panjabari gi Sri Sri Govinda Mandirda pangthokre mifam asida Dr. K.N. Chan Retired Colonel B.D. Singh amadi Dr. Fruitsabam Biramanina daista phamki Mifam asida Khemamayum Dilip, Waidhon Kumar, Leisungbam Rajkishore, Yengkhom Upendra, Sarangthem Dipeshor, Thongnawjam Syam, Thokchom Ngobuna Chingbana, Karam Ibunghangi Punsi amadi Mahakna Khunaida Tamlamba Khudol Singhi Matangda Wangangki. Karbi Anglongi Loop Ani Habadi, Karbi Cultural Society Amasung Karbi Lamet Amaina Ngasi Karbi Anglong Autonomous Council Amasung North Kasar Hills Autonomous Council gi jurisdiction gi Wangmada Khundariba Karbi Singi issue kaya Pukhaladuna Loop Ani Asina Punna Wakache Ama Ngasi Karbi Anglong DC gi Khutangda Assam gi CM Sarvanan Sonowal da Pishinkre Wakache asida Karbi amadi NC Hills Autonomous Council ani asigi wangmada leiriba Karbi tribe singbu ST oina sakhangbiba Council ani asigi wangmada Karbi singna mapung oina tariba area singsu kolaga Assamda 6th Schedule Autonomous Council sembiba Dispur Legislative Assembly constituency asi ST gi reserve oina laukthokpa loinana Karbi lam mapu singda lam pata piba haiba wakat sing yauri Assam ki CM Sarvanan Sonowal na COVID Care Center sing Educational Institution sing dagi hongdokhinaba State Health amadi Education Department ta khanghankre Assam da lakliba November gi tang ani dagi class amuk haugadaba maramna COVID protocol sing ngakna chatanaba haikhibaga loinana BPL mahairoi sing da smartphone sing pinanaba so State Education Department ta CM na khanghankre Manipur ki Senapati District ki Khongnem Thana lambi kharani mamangda namthaduna Imphal Dimapur lambi tattuna leirakibadagi gari kayamrom maikai aniromda panduna leiriba gari sing asigi driver amadi handyman achingba chana thaknabagi potlam sing phangdabagi awaba mayoknari Leingakna hojik fawda namthakiba lambi asigi tangkhai amadi semjinba loire aduga watliba tangkhai asi semjinbada yamdrabda numit kharani di changkhigani hairi West Bengal da pangthokiba Tagore International Film Festival Inglisingani kun TIFF ki tarasuba edition da Manipur gi boxer Laishram Sarita Devi gi punsi da yumpham oiraga namba minute yangkhaini thoi sangba documentary film I Rise na Best Film on Women amadi Outstanding Achievement Award fanglakre Barun Thokchomna direction piba Films Division Mumbai na produce tawba film asi Inglisingani taramari gi Asian Games ta Sarita gi boxing career da khwaidigi chawna chayetnaba ama thokiba haibadi mahakna bronze medal low haiba yakhitaba thodok adudagi haurakpane
ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ IBAꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕꯅꯤ ꯍꯧꯅ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 364ꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 19,000ꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯨꯔ ꯐꯦꯜꯀꯣꯟ ꯆꯨꯏꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯡꯂꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 2018ꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯨꯔ ꯐꯦꯜꯀꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ 364ꯗ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯖꯔꯅꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯃ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯨꯔꯕ ꯆꯨꯏꯂꯣꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯪꯅ ꯃꯊꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯨꯡꯂꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯃꯨꯔ ꯐꯦꯜꯀꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯎꯃꯥꯏꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯔꯤꯂꯪꯀꯥ, ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ, ꯀꯝꯕꯣꯗꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯟ ꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥ ꯌꯧꯅ ꯄꯥꯏꯔꯨꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯥꯏꯜꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯨꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯐꯣꯔ ꯕꯣꯏꯁ ꯂꯥꯡꯉꯊꯦꯜ, ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯒꯔꯜꯁ ꯋꯥꯡꯕꯜ, ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯐꯣꯔ ꯕꯣꯏꯁ ꯆꯔꯥꯡꯄꯥꯠ, ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯐꯣꯔ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯏꯜ ꯒꯔꯜꯁ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯐꯣꯔ ꯒꯔꯜꯁ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯣꯝ 5 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ 100ꯗ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛ, ꯐꯦꯁ ꯃꯥस्क ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯄꯣꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯐꯣꯔ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ACꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯥꯡꯃꯩꯊꯦꯜ ꯈꯨꯟꯗꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯔꯥꯝ ꯏꯕꯨꯡꯍꯜ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭य ꯄꯔꯤषꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯧꯁꯨ ꯄꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯏꯅꯥꯠ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯗ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯣꯜ, ꯅꯥꯠ, ꯆꯠꯅꯕꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯍꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯠ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯂꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯁꯨ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯕꯨꯡꯍꯜꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯗꯥꯏꯁꯄꯣꯔꯥ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯊꯧꯄꯩꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯌꯥꯏꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯄꯨꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯔꯨꯍꯤꯆꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯔꯣꯗ ꯑꯦꯟड ꯍꯥꯏꯋꯦꯖ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯤꯇꯤꯟ ꯒꯗꯀꯥꯔꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 9ꯒꯤ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯂꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 262 ꯁꯥꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 2,492 ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ILP ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 18ꯗ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯪ 1959ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ILP ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯁꯍꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯊꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯉꯥꯡ 2 ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 33 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 30ꯗꯤ ꯑꯥꯏꯖꯣꯜ ꯈꯛꯇꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯗꯉꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 303 ꯐꯪꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 2,03,437 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 12,995ꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 913 ꯌꯧꯈ꯭रे꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 30,183ꯅꯤ꯫ 1,195ꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 390ꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 130 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 1,18,403 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 4,293ꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 150 ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫
अरुणाचल प्रदेश अपुनब कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग तरामरीग चहुम मरफुतरामाथोइनी लिसिंग अनिगे चामग हुम्बुद्रामरीना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग कुंथ्रा मंगानी मेघालय अपुनब कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग मापन सुपना कुन्नी लिसिंग अमग चट्रुक सुपना मरीना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग मरफुमाथोइनी नागालैंड अपुनब कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग निपानग चट्रुक हुम्फु हुमदोइनी लिसिंग अमग चनिपान कुंथ्रा हुमदोइना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग कुंतरेतनी सिक्किम दा अपुनब कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग अहुमग चनिपान निफुनी चनिग निफु मंगाना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग हुम्फु मंगानी अमदी मिजोरम दा अपुनब कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग अनिग चौंगा कुंतरेतनी चहुम सुपना अहुमना एक्टिव ओइरी लेखिदबा अमत याउद्री अमदी इंडिया दा ngasi goina hauzik fawda anoba positive case lising kuntrani thoiga chamapan marfutra tret phangkhre masida state 15 gi report watli इंडिया दा हौजिक फावबदा कोविड-19 की टोटल पॉजिटिव केस मसिंग लाख हुम्बुद्रा मापन दशमिक तरेट मापन यौख्रे टोटल एक्टिव ओरिबा केस मसिंग ना लाख तरुक दशमिक अमा मंगाने अमदी टोटल डेथ ना लाख अमगा लिसिंग तरा मापन चनिपान गा हुम्बुद्रा माथो यौख्रे ngasi goina हौजिक फावबदा इंडिया दा कोविड नंबर मोइदना मियोय चहुम गा कुंथ्रा हुमदोय लेखिदबगी पाउ लाखली अरोइबदा तोपा पाउसिंग दा कोविड का मरी लेना इंडिया गवर्नमेंट लेबाग असिदा मखल खुदिंगमकी थबक थौरमसिंग अमुक हन्ना हांगदोकपगी गाइडलाइनसिंग ममांग था हाइबदी सेप्टेम्बर 19 दा इशू तौकिबा गाइडलाइनसिंग अदुमक लाखलिबा नवेम्बर की तांग 19 फावबा चटननबा सांगदोखरे मौसागी थबक थौरमसिंग अमुक हौबा हाइबसे पैंडेमिक लोइरे हाइबा नत्ते हाइरदुना कोविड की चना कांगलोनसिंग गाकना चटनबगी वाफम याउरी नवेम्बर की अरोइबा फाउबा कंटेनमेंट जोन सिंगदा लॉकडाउन मपुंग फाना गाकना चटकदबनी हाइरी असिगी सुमथक्ता कंटेनमेंट जोन की मपानद लेबा लेबाग असिगी अतै मफम सिंगदा चथोक चसिन तौबदा अथिंगबा अमता लेरोय इंटरस्टेट अमदी इंट्रास्टेट चथोक चसिन तौबदा अमदी पोचै पुथोक पुसिन तौबदसु अथिंगबा लेबा यारोय मसिगिदमक तोंगानबा परमिशन लौबगी तंगाई फदबसु लेते हाइरी स्टेट लेंगाक सिंगना शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट होटल हॉस्पिटल धर्म की मफम सिंग सिनेमा हॉल अमदी एंटरटेनमेंट पार्क न चिंगबसु हांगबदा अथिंगबा लेत्रे हाइरी अमदी बांग्लादेश की चही तरुक गायरिबा नुपामचा अंजार मुस्ताइन अलीना इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR न सिनबा ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन दा $10 लिसिंग अमगी स्पेशल प्राइज अमा फंगलखरे यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट हाइना कौबा मालेमगी लायक चांगदमनबदा मालेमगी मफम कयादगी आर्ट वर्क एंट्री लिसिंग निपान लाखी कॉम्पिटिशन की अहानब राउंड की मतुंगदा आर्ट वर्क चनीगा तराखक खंगखी ग्लोबल कॉम्पिटिशन असिदा एंट्री ख्वाइदगी मसिंग यामना बांग्लादेश तगी लाखी बांग्लादेश इंडिया की हाई कमिश्नर ओइरिबा विक्रम दोराई स्वामीना $10 लिसिंग अमा मास्टर अंजार मुस्ताइन अलीदा ढाकादा खुसिनखरे ngasi goina dia rambai news guwahati da manipuri pau sanduk chaba matang installation zabagaloina na amukasu hanna khurumjari